Ochen bet Reutolstina, Shebat Edi Shahal, Schlüsselburgen, Röbach Kelcher, Kavkaz Duher Imam Khil, Sheikh Mansur. Nochichuch Buanyurta, Zeiger war Baquz Dol Shravina, Qina Varis. Dasnans, Ushun Etilni Sheikh Anten. Ursi Eskarstja, Berns Tulms, Khisertünze. Ebsiet Kavkaziech Halhanchan, Tillin Kelzer, Mansur. Tulamho. Zutsal stagna Dunyana Vushu, Nochi. Kavkazan qeysh qamni marshuq isin wal imam. Imam Shamil haynaxter khillur darhon el sheikh khach tsayaqin khillir Sheikh Mansur. Sovet bachhalqa vuşulch akademiko Pakrovskis alir Sheikh Mansur Kavkazan duhuller revolutsioner wal. Kavkaziyach ösichun imperi armin içra duhloyaro Ramanin dissertatsiyin ilmanan belgin illin baytin turbalxovir Mansur. Zeiger war bij diastlay ittol sharah mangelbet e sholostina Jergswas halvelch Mansur yutuger inal patyomkin eskers anapa rupen dindolt ilader. Dela Zeiger war bij diastlay zeittol sharah yujir anap. Chenschil Mansur yisriletir uesh. Ot sharah tobesbet yalostina Sheikh Mansur daqachir Yekaterina Sholchua khan yoqch tsarskaya silo olch el. Pachhan lam khoch besh Zon Kurikho gaitir Römsch Burzhostwer Lechwal Sheikh Mansur. Yekaterin Sholchen staatsekretaro Khrapovnitski siyazir Sudenoshka Sheikh Mansur var wetgay it ezer saltichud meghel. Dina busi machchutsaqiyach admaldoch helshka nabachtie letbohra chönchu havalan pechit samgarqitir Mansuran chilan bet ideolstina. Ta ogen bet qoytolstina qilqir Kavkaz buranch. Tsünder Eidetşo. Nabati kögelli omriz Mansur qaylık da'üvelin holdirtünkaş. Tağna qoyuç yat ikaş dolmetik.